dukomeje kukwifuriza kugubwa neza mukunzi wa Minembwe TV kandi twizere ko umeze neza wowe udukurikiye ku migabane itandukanye y'isi aho uherereye yose turakuramukije kandi tuguhaye ikaze muri uyu mwanya tugiye kuguha amakuru ahavugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane niho tuza kugaruka. Turakubwira ko FARDC yasubiye mu mujyi wa Walikale, hanyuma kandi turaza kubwira ko bane baguye mu migwano hagati ya Wazalendo na M23 Inyangezi n'ahandi hitwa Nyakabongolo. Turakubwira kandi ko abonetse andi makuru ku ngabo z'Ubirigi gohereje kugwanya M23. Aya nani ntakubwiye muri izi ngingo z'ingenzi turaje tuherambuye mu kanya. Mbere yo kurambura kataza kubwira ahavugwa mu karere ka Minembwe ku munsi w'ejo na gatatu habaye imigwano ikomeye hagati ya twigwanaho na Mayimayi na FDLR na Red barafatikanyije bagavye igitero ku baturage baherereye mu karere ka Gakangara, nukuvuga ngo baturutse ahitwa Bikarakara aho baje bashaka kuja igakangara bategwa na twigwaneho ahitwa mu Bikarakara hafi ku bitaro zo mu Bikarakara hafi aho ngaho abahazi bahita bahabona niho baje gusanga twigwanaho yabasha kubatega ibasha kubasubiza inyuma. Ibitero bije bikurikiye ibyabaye ku munsi wa kabiri aho habaye intambara ikomeye hagati ya twigwanaho na Mayimayi nanone ahitwa za Rusuku, ndetse bivuga ko twigwanaho yabashe kwigarurira santere ya Rusuku ubwo igana za Baraka hafi aho ngaho kubahazi bahita bimenya no kuvuga ngo yari turutse mu kibira cya Mukoko igana mu Rusuku niho habaye intambara ikomeye cyane. Gusa bivuga ko twigwanaho yabashe kwigarurira iyo santere ya Rusuku. Amakuru yacu tuyahere ahitwa Inyangezi, bane baguye mu migwano hagati ya Wazalendo na M23 Inyangezi na Nyakabongolo. Byibuze abantu bane basize ubuzima mu migwano yabaye hagati ya Wazalendo na M23 Inyantende muri territoire ya Kabare mu majepfo ya Kivu ho muri Kivu ya majepfo, nkuko amakuru aturuka muri ako gace akomeza abivuga. Mu bahotewe barimo abasivile babiri, imirambo yabo yatoraguwe kandi bashingurwa kuwa kabiri cyangwa se na kabiri mu masambu y'imiryango yabo. Indi mirambo ibiri y'abagwanyi yakomeje kuguma mu gihuru hafi y'umuhanda w'igihugu numero 5 uhuza Bukavu na Uvira, kuko iyi nkuru dukesha Media Congo.net ikomeza ibivuga. Abatuye Nyangezi centre bivuga ko bafite ubwoba kandi badatinyuka kuva mu ngo zabo kubera ko ibisasu byabombe byakajije umurego muri ako gace. Bamwe mu baturage bamaze icyumweru bimuka bahunga, ariko imigwano yo kwa kabiri yahungishije abantu benshi cyane muri santere y'ubucuruzi ya Munya. Umuturage wahisemo kwifungirana mu rugo umaze iminsi ibiri adasohoka mu rwego rwo kwirinda avuga ko yabonye imirambo mwibarabara. Twabutsa ko iyi migwano yatangiye ejo bundi aho Wazalendo babashe gutera abaturage bari bazindukiye mu kanisa gusenga, gusa ngo baza gusubizwayo na M23 kuko ariyo igenzura aho mu mujyi wa Bukavu. Dukomeza gato Walikale, FARDC yasubiye mu mujyi wa Walikale mu buryo butunguranye. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryasubiye mu mujyi wa Walikale nyuma yo gusubira inyuma kw'ingabo za M23 zari zimaze iminsi ziwugenzura. Mu ijoro ry'ejo na gatatu ku minsi ibiri y'ukwezi kwa kane nibwo ingabo za M23 zabaga muri iyo santere ya Walikale zahavuye zisubira inyuma. Uyu mutwe mu kwezi gushize wari watangaje ko ugiye kuvana ingabo zabo muri uriya mujyi mu rwego rwo gutanga agahenge ndetse guca inzira yo gukemura amakimbirane ufitanye na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru kandi avuga ko kuri uyu wa gatatu aribwo FARDC n'abagwanyi ba Wazalendo basubiye mu mujyi wa Walikale ndetse no mu nkengero zawo zirimo n'ikibuga cy'indege cya Kigoma. Handi makuru avuga ko bamwe mu baturage bari bahunze basubiye kugaruka muri ako gace. Ku minsi 22 nibwo M23 yari yigaruriye uriya mujyi nyuma yo kuwukuramo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Uyu mutwe ntacyo uratangaza kukuba ingabo za leta zawusubiyemo nyuma yo kuwuvamo. Tukivuga kubivuga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habonetse andi makuru ku ngabo Ubirigi bwohereje kugwanya M23. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubirigi Maxime Prévost yatangaje ko aya makuru ari ibinyoma, asobanura ko igihugu cye gifite muri Kindo abasirikare batandatu gusa kandi ko nabo batanga imyitozo binyuze mu butumwa bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU. Nubwo Ministre Prévost yahakanye aya makuru, Ubirigi bumaze gupfusha abasirikare 8 bifatanyaga n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugamba rwo kugwanya M23 rwabaye muri territoire ya Walikale mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ihana imbibi na Maniema, nkuko byanditswe n'ikinyamakuru The Great Lake. Mu basirikare b'Ubirigi hapfuye harimo Sergeant Jimmy Louis Flanda warashwe ubwo yakoreshaga drone yagabaga ibitero ku birindiro za M23. Imodoka y'umutamenwa uyu musirikare yararimo nayo yaratwitswe. Abagwanyi ba M23 bari muri Walikale bamaze iminsi bahanganye n'ibitero bya drone, imwe muri zo yatwitse indege ya gisivile yari ku kibuga cy'indege cya Kigoma hafi ya centre ya Walikale mu cyumweru gishize.
Amakuru ava iwarikari yemeza ko abasirikare b'Ababiligi aribo bakoresha izi drone bagamije gukura abagwanyi ba M23 muri iriya territoire kungaye ku mabuye y'agaciro arimo Gaseregeti, kandi ko M23 iherutse guhanura zibiri muri zo. Nubwo Ministre Privote yakana ko ingabo z'Ubabiligi ziri muri iriya ntambara byasaga naho hari umugambi wa gisirikare igihugu cye gifite mu karere z'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka turimo indege y'ingabo z'Ubabiligi ya Flaco ATX yavuye i Buruseli yerekeza i Kinshasa ikomeza mu mujyi wa Kindu. Ku munsi ukurikiyeho yasubiye i Kinshasa ihava tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu. Ku minsi 21 y'ukwezi kwa gatatu iyi ndege itwara abantu 16 yahagurutse mu karere ka Afrika k'ibiyaga bigari igwa i Bujumbura. Ni mu gihe bizwi ko Ubabiligi, Uburundi na RDC bigwanya M23 binyuze mu buryo butaziguye cyangwa se buziguye. Amakuru yacu tuyakomereze muri Afrika y'Epfo. General Muhoozi yashikirije Ramaphosa ubutumwa bw'ingenzi bwa Museveni. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba kuwa gatatu yahuye anagirana ibiganiro na Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Minisitiri w'ingabo za Uganda yatangaje ko General Muhoozi yanashikirije Perezida wa Afrika y'Epfo ubutumwa bw'ingenzi bwa mugenzi we Yoweri Kaguta Museveni. Bariya bombi bahuye mu gihe umwuka ukomeje kuba mubi mu karere k'ibiyaga bigari ahanini kubera amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kampala ivuga ko ibiganiro bya Muhoozi na Ramaphosa byibanze ku gushimangira umubano ndetse no gukemura ibibazo by'umutekano biri mu karere Uganda na Afrika y'Epfo biherereyemo. Kugeza ubu ibikubiye mu butumwa Museveni yageneye Ramaphosa tibiramenyekana, gusa igisirikare cya Uganda cyavuze ko bijanye n'ukuntu ibintu byifashe mu karere ubutumwa bushobora kuba bwakomezaga kufatanye mu z'umutekano n'ubucuruzi na diplomasi. Amakuru yacu tuyasoreze muri Hongrie cyangwa se muri Hongria. Hongria igiye kuva muri ICC aho guta muri yombi cyangwa se aho gufunga bwana Netanyahu. Leta ya Hongria yatangaje ko igiye kuva mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC nyuma yaho Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu agiriye uruzinduko rw'akazi i Budapest ku minsi 3 y'ukwezi kwa kane uyu mwaka turimo. Mu kwa gatanu umwaka ushize ICC yasohoye impapuro zo guta muri yombi Netanyahu imushinja uruhare rukomeye mu byaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu zakorewe mu gace kahagaza muri Palestina kuva mu kwezi kw'icumi umwaka wa 2023. Kuva izi mpapuro zasohoka ibihugu byose birebwa n'amasezerano agenga ICC zasabwaga guta muri yombi Netanyahu mu gihe byabona uburyo bwo kumufata kuko ndabakozi bihari uru rukiko rufite bashinzwe gufata abakekwaho ibyaha. Nyuma yaho Minisitiri w'intebe wa Hongria Viktor Orbán ahaye ikaze Netanyahu, guverinoma y'icyo gihugu yatangaje ko iteganya kuva muri ICC kuko idashobora guta muri yombi bwana Netanyahu. Hongrie nicyo gihugu cya mbere cy'Iburayi Netanyahu asuye nyuma yo gushyirwaho izi mpapuro, ni nacyo kizaba kitabarizwa mu rukiko kuri uwo mugabane. Reka tugushimire twabanye muri uyu mwanya w'amakuru wahisemo neza we wazureba Minembwe TV. Hanyuma icyo twakwibutsa ni gukora subscribe kuko biroroshye cyane, ntabwo bishobora gutwara n'isegonda rimwe. Icyo tugusaba ni gukora subscribe, nimba warikoze kora like, share no comment kuri Minembwe TV kugira ngo uzozubona amakuru n'ibiganiro byacu mu ba mbere. Murakoze cyane. Amakuru mwateguriwe na Nkunda akaba ari ya Minembwe TV.